Syekh Abdul Qadir Waliyullah Bisyafaat Nabi Muhammad Biiznillah Waridallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-qail fi kitabil aziz. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-qail aidan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun amma ba'du. Sebelumnya matur cangkolang dek para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, para alim ulama, kong langkong dek selerana semulja Kiai Haji Hanan Zarkasih, Ketua PWCNU Kecamatan Galis, dan juga tidak lupa kepada Kiai Haji Dahlan Masbah, Ketua MUI Kecamatan Galis, dan juga tidak lupa Muspika Kapolsek Bapak Dan Ramil, semua para imam manakib, imam tahlil, para kiai semua yang ada di pentas yang saya tidak disebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kaulah. Juga Bangser Pagar Nusa, para jamaah muslimin muslimat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, syukur ke Allah. Sholawat dan salam tetap ya turakin di atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya kita kumpul di sini tujuannya same ben kaulenon engkina punten. Bapak Ibu engkina punten. Kaula nang kantoh nomor setong tocukna niat ibadah ka Gusti Allah. Engkina punten. Nomor 2 along polong ben para alim ulama Madura, para libelih Madura kenanga ilmu kenanga madu. Cabung lain kaula dari Jember. Cabung karena cinta karena karena lebur tero apolonga nang dunya tantos nang akhirat nang surga na Gusti Allah. Amin Allahumma. Dan ini kan nomor 2 juga nomor 3 niat ngaji nambi ilmu tabarrukan nang Madura Pulau Garam ini tempat dibeli engkina punten. Intinya entar nang kanto ziarah kali beli lo pada pertama kali pada nang kai Khalil Benggalan kula nang kasak kula laku entar kajuk pujuk kula ki laku malam ni kamare esak ngesen nang Sumenep. Bapak Bupati berangkat ke Mekah Madinah ben manakipan lasare esak. Cuma terbatas asa Pak Bupati Bapak Fauji berangkat ke Mekah kula ngonceng kula ben manakipan laku malam ki bedeneng Sumenep kula nyeper ka tretan nang lenteng kula deki intar kajuk pujuk ka asta teki
yang pintar saut mater moga teki ajunan Pleman ben kaulah pada lebur cinta karena cinta tak cinta Bapak cinta tak cinta ke ulama-ulamanya Allah mak sekone cinta tak cinta sungguh sompa mater rezekina lancar mun panjenengan cinta taufik asompa wallahi almar'u ma'aman ahabba seseorang akan dikumpulkan di dunia dengan di akhirat dengan orang yang dicintai amin Allahumma amin alhamdulillah pada bunga kapi kula nang kanto abid apamit ka aba nang ka asa kula ka matur orang mulai belum bulan pengajian di Mejong yang kenang ajunan ba antu kelis ba bulai oyan engkau tero boleh desa engkau ya doyan binatangnya masabe engkau datang tapi ya engkau adu gila aduan apa punten dari asa aba usia pon petok belu kencing manis tero nang kanto yang dua kin abuya mater mau keki paring lanceng umur penyakit tak yang kak sarang Allah amin Allahumma amin jadi ajunan ketretan cek kebeter le mencinta pate norok sahabat paten kitmir sahibul kahfi dan ini kalong polong tek nih kak apalagi kau oleh sarang ajunan lebur kali beli lebur ka Rasulullah lebur ka habaib lebur ka ulama-ulama Allah nang dunya nang akhirat popolong nang swargana Gusti Allah ya Allah mater apolong amin Allahumma amin torepon le ngaji kanyae tekone bade kejaan meletak ketondu mater moga paringe kaula tibi sareng ajunan mater moga paring ilmu se manfaat ilmu se barokah ajat kaula sareng ajunan mater moga kabulaki ajat bengse-beng sareng Allah amin ya rabbal alamin bagi naki muzaki ngantok ngamalaki ilmu manakib ini biografi manakib Syekh Abdul Qadir ceritanya sejarahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani kitabnya di Abuya itu ada kitab Iyanatul Ikhwan karangannya terus di dalam itu dibaca juga ada kitab Nurul Burhan ini kan tore istighfar tore awirid ki nyon sepura ki ula taufik ki raja dosa tahun ini ngajunan tore se raja dosa ngacung se raja dosa ula raja dosa ki yang ki setan di dosa ngacung tarinya sepura ki sepura nyon sepura ka al taring sepo dua matua dua ka guru tore ki namun eridain ring tua dua ring matua dua eridain guru Allah eridain sareng Allah tore kula kade terus ajunan bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak kula esoraten eko toen ben panitia kiai mohon minta tolong amal jariah berjalan kotak amal kebai acara nang kanto boleh insyaallah kula setahun sekalian nang kanto
tahun dateng neng kantor beneng lapangan Sumenep boleh. Mohon Bupati semakin tak siap cuma tertutup nanti tahun depan setelah di Sumenep dulu pas besok malamnya di sini. Ayo kita sorban berjalan bene sambil kula Paleman bene sebagai acara teki neng kantor boleh kebelen apa terop tadi amat kilong popolong sokone pada ano dus kantor boleh nyombang gian kengki kula nyoro kula tak sedekah cile kula ni kan diketok teki kengki pitang mikil man berapa ya bisa bersih kan Gantung. ini bitong Seket boleh setong boleh 100 seket boleh seket boleh 200 seket boleh 2 seket seket boleh 300 seket boleh 3 seket seket boleh 400 seket boleh 4 seket seket boleh 500 seket boleh 5 seket seket boleh 500 seket boleh 6 seket seket boleh 700 seket boleh 7 seket seket boleh 800 seket boleh 8 seket seket boleh 900 seket boleh 9 seket seket boleh 1 juta. sore Allahumma lagi sholli ala Muhammad. sore ajalan ki 1 juta kepi ki tak usah 1 juta seket pun tandi seket 10.000 tandi 10.000 1000 tandi pesejo buruh pun ki tetap ajalan pengajian demi Allah Taufik anan ki muzaki mun ka Madura niat nyari pese mandor bujur pengajian tapi wallahi Taufik ben bini kula nyopre ilmu nang kanto liwalin Allah yang ka manakipang berselawatan madar makmurah amin Allahumma amin. Tapi wallahi Taufik mun nang Madura nyari pese madar bujur tapi mun makmurah ki ngajak rukun ke masyarakat ngajak rukun ke kiai ke liwali tentang ke madar makmurah amin Allahumma ngajak kintar Rasulullah madar makmurah amin Allahumma ore ajalan sekone jebu alhamdulillah tandi pese duain pengajian kantor madar istiqomah amin ore maca istighfar astaghfirullahaladzim li abi wa ummi 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 astaghfirullahaladzim ngiring setuju wa ummi astaghfirullahaladzim li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira li ustadi astaghfirullah al-azim 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 li ustadi amal jariyah al-azim li ustadi astaghfirullah al-azim li ustadi astaghfirullah al-azim li ustadi astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullah al-azim mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi astaghfirullah
العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 صلى الله على محمد 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 صلى الله على Muhammad. Sholawat ta'un 2 kali bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna at-ta'na wat-ta'un ya man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna at-ta'na wat-ta'un ya man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Salawat taisir 2 kali bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha taysir wa taghliqu biha anna bab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basyirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha at-taysir wa taghliqu biha anna bab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basyirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat naria diiringi hadroh. Mari sholawat naria 2 kali. Oleh tak ketondu tretan ki. Awana paya ni, mari aleng-leng, mari tas-tas tangki. Kula waya kian ni kan. Tapi enten tak payah kula ngajak bini kila lagi. Aman duet ben bini tangar kula. Itu kegunaannya pengajian. Kula mentak nyambi bini ni kan emah kampung. Mekah Madinah Isambi. Beni akalateng kula ni akalateng kula sing ngalateng noro ben mentak noro burung pengajian. Emah kampung. Apa? Ma lady. Tapi kula tak beri ngakan pokok apolong ben bini alhamdulillah ki. Anapa? Iman kuat, imbron tak kuat ki. Apa prabon pas doh tak kok sedekah. Mun bini ya cek selamat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau sholawat. Angka lema angka 5. Benih kampanye lema terus ke Mekah ki. Terus ke Mekah. Iki. Desa ka Makassar. Timur.
Boro apa timur? Timur. Posanggi. Menapa sang leng-leng gue iki? Kasa. Bisa nok gula. Nah, kasa. Sendi HP Odin. Setan di HP ya angkat lemak. Kongi. Oleh. Oleh naik kaki. Biasa bendera atau sa bendera pun kan. Setan di HP eduanan di HP. Setan di HP angka lemak, mater nomor lemak rukun Islam. Nomor lemak napa? Haji, beda haji umroh paling depak sareng Allah. Kula mancing, kiai seporan mancing lagi, mancing. Ayo, kada. Lemak, norok kasa. Temor lagi. Temor bere. Penter lagi. Tengah. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Allah dan halu bihil uqadu wa farijo bihil kurabu wa tukada bihil awaiju yang keempat bihil awaiju wa husnul hawatimi wa yustasqal
sallallahu alaihi wasallam. Hadra, hadra, hadra. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya muwajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya muwajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Salli alaihi. Bi barakati wal karamati sultani auliya Abdul Qadir Jailan wa bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidznillah wa ridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Retan kula sakit sangguna. Terus hiburan ki. Terus hiburan. Kapilep mulai seminggu. Para burung kula ni kan anto. Mantir muka nekak minta barokah doa kiai Pak Sangkra. Apa mau kawin lagi? Hah? Oh, mata kotok nah. Mau nikah lagi? Ya, mudah-mudahan kabul hajat ya. Calon dewan dari Nasdem. Mantir muka paling sukses sareng Allah. Amin. Allahumma. Amin. Para pemilu, saya rebahin saya jadi presiden. Mantir muka pada
perubahan. Amin Allahumma. Amin. Nanti pilihan presiden, DPR RI, DPR wilayah, bupatian, Mater Indonesia tambah maju. Amin Allahumma. Amin. Mater pemilu akan datang, mater muke paling selamat sareng Allah. Amin ya robbal alamin. Sebab dua nali belin Allah, bujuk latong, bujuk kesampi, bujuk tantena, bujuk katandur, Sultan Abdurrahman pinter saud, ya oleh Bengkalan, pokok ke Madura. Kalau sarang ajunan tentunya endi pengetero yang kena hutan. Sendi otang terlalu nasah ngacung, torebon. Bulan di otang gian, mater muka paling lunas sareng Allah. Turun, seterodo pak ke Mekah Madinah, angkat tarangan. Turun, seran terus lagi boleh, angkat tangannya. Baju boleh, amin Allahumma. Sekek laki terus bini 2, 3, 4 ngiring angkat tangannya. Matur muga kula tegi lagu Pleman dari kantor malam Senin kol 12 matur pas sehat tegi. Doa ki kiai kula pun seminggu ngak nikah tebung suarana. Matur muga paling sehat sareng Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin ya Allah kapi. Matur muga seporan sebenyak kula tak bisa abri napah cuma abri cinta ki. Saporana bula se tak bisa mabungati. Ketika bula cuma andi taresna, tapi macam matika tak pada kalaben bula. Esna tika tak pada. Ayo hadro, oleh tak tondu. Nyeksa ate nyeksa tika. Ayo nyeksa ate nyeksa mon engak ketika mungkin dunia sedeti pentinga saporana kula kalabenya sadar kula biasa cepat teter asandik bentika jujur bulan tak kabina. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim bil barokah wal karomat Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah
ala Muhammad. Kula Paleman laku nyiksa ate kula karena enyak kamadu. Manter terus anyambung dunya akhirat. Amin. Gusti Allah, Gusti Allah manter sen di otang paring pona. Sen di arisan manter muka paring ngening. Di ajulan setan manter muka paring lancar. Manter muka paring depak ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, Kiai Serabu nang kanto setuju NWC ranting NU sendi pers sendi pesantren Kiai setuju termasuk Al-Qadiri manter santrena manter muka tambe atambe amin Allahumma santre anyar-anyar semon duga manter muka paring pernah sareng Allah. Ya agar pesantren madrasah agar bungkoh manter danan paring gempang manter muka paring lancar manter muka paring kabulajut setuju sareng Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Aflu likri fa'lamu la ilaha illallah. لا إله إلا الله La ilaha إلا الله لا إله 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 illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya Maulana ya Sami doana bil hurmat Nabi Muhammad la takto rojana. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران Ilahana wa maulana anta ta'lam kaifa halana. Ilahana wa maulana taqabbal du'ana bil البركة والكرمة شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله وريد الله. Jam 2 kol 11 kurang seprapat jam WIB wajabat rahmati alal mutajalisi nafiyah. Wajib tang rahmatku saya berikan kepada orang yang duduk-duduk karena aku. Sejuk tojuk kadi panapa tretan kadi kaule serang ajunan ziarah wali 5 bedese ziarah Madura setuju bertegele along polong nang kanto lagu negi bedese terusakin boleh manter mau ke tak kecewa akin sareng Allah le oleh sinamana rahmat hidayah taufik langsung dari Gusti Allah. Pertaja tak pertaja non cek bede barokah. Pertaja tak pertaja. Sing agungi barokah pasera
panjenengan jek kasta ke Madura datang ke si along polong kanto kula datangi bercinta tak ngajak atokar turu rukun narek Islam korek Islam rukun saya tak saya mun atokar elek gelek bense setan reng Kristen perak sing ngoker-ngoker niku jodoh sing mecake orang Islam manderek Islam paring kuat sareng Allah telepon malam edu ada ben kaula kula nyeper ka compon Pak Ji Mahmud Pak Ji Mahfud Pak Bambang nika nang kantor berapa kilo? Sekilo reng Madura 3 kilo nang itu. Semak kulo cuy. Kilo. Nggih pon menjauh jauh mencinta semak lagi. Mantar moga cinta karena Allah taredu ada bingaula mantar adua bersama-sama nika punya kiai cuma kula mimpin nang kanto mantar muka kabulaki jereje sareng Allah amin Allahumma amin Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Allahumma amin ya Allah Allahumma tahassana bidil mulki wa malakut wa tahassana bidil izzati wa jabarut tawakkalna ya Allah alal hayyil ladil ayamud ya alimal ghaibi was syahada Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli fid dunya wal akhirah Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammadin Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammadin Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammadin Ya Allah ya Rahman ya Rahim ajunan si maha belas tur maha asih ya Allah astaghfirullahaladzim ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah sepura aki dosa abdina sedaja ya Allah Kaula rajatu saka ajunan Guste ya Allah ya Allah ya Allah sepura kitu sandeng sepo dua abdina Guste Cemat tua dua guru abdina termasuk abdina seneng lapangan alero ngadep ajunan Guste ujau abdi dalam urunan jamaah sedaja dateng dari Madura neng kanto along polong karena cinta ke Rasulullah cinta ke ajunan ya Allah tolong kecewa aki ya Rob angkat derajat sedejana ya Allah angkat derajat jamaah si along polong ya Allah sedeja nyonce kecewa aki ya Allah abdi dalam ngajak jamaah neroe lampana abah ya Allah ya cek agama ya cek cinta ke wali cinta ke Madura cinta ke aulia cinta ke habaib ya Allah pun kula ngajak coba jauh aki ya Allah kula ngajak bener kantong Gusti ngajak rukun abdi dalam ya Allah ajunan alakoh gelo edina angkin hormat Madura entar kali wali manter sendi otang manter mau ke paring bona si andi aresan manter mau ke paring geneng si acuulan setane manter mau ke paring lancar si sakit manter mau ke paring sehat usus belusus abah ya Allah tahun dateng manter pas sehat tak bisa along polong ben kauleh nenggantoh ben masyarakat roy ngaksepkeun Guste siang semakin minta malam nenggantoh ya Allah teroy ngak timendo lao do timur pengajian areng-bareng ben jamaah ben para beli ya Allah setejas along polong kiai sebetulnya pentas polisi pejabat semua rela duduk sama berkiai betah tak peleman sobong lain ya Allah ingin ridha ajunan ya Allah nyondok ridha ajunan ya Allah tentunya
neng ate bederuat rumah tangga ekonomi penyakit jeje ekonomi ajunan lestari corona macam pancingan uji penyakit juga anak Pak Samsuri sakit semakin nyon beberapa sakit Gusti deterjen sakit sakit jasmani rohani setuju nyon pelancar aki Allah abdi dalam Pak Todus neng Madura nyap tak ngening tampuk mulal nangis neng adan para alim ulama tak bayang aki jamaah bedat Jumat entar kelele neng motor leman Gusti nyon selamat lagi ya Allah nyon pada pagi ke Mekah Madinah ya Allah nyon pada pagi ke Mekah Madinah ya Allah ya Allah ya Allah. Jadiake orang yang istiqomah, orang yang husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keretan dari Jebeh dari Ketangkek Anto Madura along polong para kiai para pejabat pola kula bedeka sareng on sepora ki barang lebih nama bunga pada cinta cek gebeter kompola mendatangkan rahmat langsung dari Allah pancingan antara ziarah boleh ya toren antara kamah manter sampai ke tujuan yang compok manter moke paling selamat sareng Allah orang lebih dari kaula nyon sepora sebenyak wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.